status regardless of their views. And how fortunate that we have a president who believes in every ounce of his blood, every ounce of his spirit in a human rights approach to everything. Bogosi bo botlhokwa mo go netefatseng gore mananeo otlhe a botsogo, health services, and the fight against HIV and AIDS, bogosi bo na le karolo le seabe se se botlhokwa fela thata. Le mo go netefatseng gore ditirelo tsa botsogo ka kakaretso di ya go morafeng, mme se se ka kgonagala fela ga ile goreng boeteledipele bogosi le makalana wotlhe re tshwaragane re dira mmogo. Lentswe go na le tswelelopele le hatsa ka bophara mahatsa iselo le hagare jaaka le hatse leno a lebano ke kgwetlo ya go tsweledisa go lwantsha ka namo ya mogare mme hela ka dithuso tsa madi tse di hokotsegileng. And this calls for innovative financing and greater investment from government, private sector and international partners. We need a strong commitment to efficiency, sustainability and accountability, and all this will ensure that the gains we have made are not lost. Ereka dipalopalo di tsweletse ka go supa ha bomme ba bantsi ba itlhotlhofela mogare wa HIV go heta borre monno a tlokweng re ba ipoledi matsetse yo ntseng a tshela ka mogare o ha isale ka ngwaga wa 2005 o ne a kgothatsa borre go itlhatlhoba. Ke montle ke le kaula mpona ya mperekela ARV yaka ke inwa sentle botsadi mo letsatsi la gampe ko ke batla go kgothatsa bontate gore a re mo dingwageng tse di tlantsena tse pedi bogolo ebe go ti dipalo tsa borre di susumela tsa bomme go go itlhatlhobele mogare ka maiteko le mananeo a tsweletseng go lwantsha mogare wa HIV go le gagatelelwa ha go tlotlomatsa ditshwanelo tsa batho le tshwaragano ya puso makanana ikemetseng le bana le sabe ka go harologana e le one tsholohelo ya go emisa bolwetse jwa AIDS ka ngwaga wa 2013. Tlotla Matlhapaphiri, BTV News. Mo dikganyeng tse dingwe mothusa Tautona Renda Bagaolathe wa kgotse ba lelapa la mo palamente wa pele wa Nkange Re Obed Chilume yo tlhokafetseng ka ngwaga wa 2020 ka go tshwara moletlo wa go gopola ditiro tsa gagwe tsa di diretseng kgaolo ya gagwe le lefatshe la Botswana. Ba lelapa ba letse ba tshwere tiro ya go apola letlapa kwa lebitleng la gagwe a rutlwe Bethany Mando. Segopotso sa ga Re Obed Chilume se tshegediwa morago ga dingwaga tse 4 ka jaana tlhokagetse ka ngwaga wa 2020 ka nako e bolwetse jwa COVID-19 bo ne bo keketse mme seo sa etsa batho go kopana ka dipalo tse di kwa godimo. Re Chilume yo o nnile mo palamente wa ntlha wa kgaolo ya bothopi ya Nkange go simolola ka ngwaga wa 1965 go heta ka 1999 le go nna mothusa tona o kailwe e ne le senata mme pele ga tlhokafala e ne rile ka ngwaga wa 2019 puso ya mototomatsa ka go bitsa leina la gagwe lebala la metshameko la Francistown le mo nako ya gompieno le bidiwang go te Obed Chilume Stadium go lebogela boineelo jwa gagwe go direla setšhaba. Le mothusa Tautona Renda Bagaolathe o a mo gakologelwa. Mme ke a gopola ke le ngwana wa sekole ha rre e le mokwaledi mogolo ko finance, Re Chilume e le mothusa tona ko finance. O na sa kgale re go bua ka Re Chilume, o na sa kgale ka ha lehatshe leno le leng lesego go nna le monna yo ponelopele. Mo palamente wa pele wa Nkange Re Edwin Batsu ga mmogo le mo palamente wa nako eno Re Mothaele Mamwalusi go na le ka ba mo gopolang ka teng. Le motho yo neng a ratile go bopa go bokanya batho go phutha batho ba constituency ya gagwe. O ne a re kopanya, we were mo go teng his think tank. Do tse dingwe tse e leng gore na ra tswa ga ba di tshutse o no bona gore di akaretsa constituency yote. From Nkange's heart, a beacon's light, a pioneer's path, steadfast and bright,
In Botswana's dawn, his role was key, a founding father, bold and free. jaaka e ne le morutabana pele a tsena merero ya sepolotiki mo lwapeng o na eteleditse thuto kwa pele le gona gore thuto ke so sena se tota thata mo go itshupa mo gona gore na iteka thata a re isa dikweleng tse go teng English medium ka bontsi jo ja rona jo ma dira ka gothe gore re bone the best education possible. Nna go marapong ra itse gore go bedi o na le mo ditirong tse di ntsi tsa go tlhabolola motse wa marapong go bona bo di-primary school dikolo di dirwa ke community go bona bo di-brigade go dira bo matamo go dira bo ditsela jaaka mongwe wa mapalamente a ntlha ba tlotlomadiwa go sega tsela ya ditlhabololo ya lefatshe leno. Bethany Manto, BTV News, Tutume. mothusa tona wa ofisi ya gatautwana mme maipelo mo phuthing o phuphuthile lekgetla ba gaka ba ntlha go bua ka ba kanotse sehuba fa ba tshela ka mogare wa HIV ba baneng ba rotloetsa ba bangwe go ikamogela le go tshela botshelo jwa bone ka phuthulogo o tsweletse a bolela fa puso e lemoga gore tsela e ba itsereng ya go bua phatlalatsa ka seemo sa bone e ne e se motlhofo ka bangwe ba ne ba tlhanogela ke ba malapa le setšhaba mme mophuthing o ne a bua se kwa moletlong wa dijo tsa maitsiboa o neng o rulagantswe ke napha go ipelela bagaka bao a rutlwepego ka ke o lebogile Radipotsane. Bontsi ja borre le bomme ba ba lemogiwa mo letsatsi le ke bagaka ba ba boleletseng setšhaba ka seemo sa bone sa go tshela ka mogare wa HIV ka dingwaga tsa bo 1990 ha mogare o ne o simolola go anama mo Botswana le thaolele ya batho ba ba tshelang ka one e le kwa godimo. mme mophuthing o boletse ha bagaka ba thusitse go bopa mekgatlho e mmalwa e thusitseng batho ba ba tshelang ka mogare go amogana maitemogelo a bone le go sedilwa maikutlo. You remain steadfast, strong and focused on the mission you set out to achieve. Your courage and strength are indeed an inspiration to us. Bopelokgale ja lona bo kgothatsa setšhaba ga le tshikinyege mo maitamong a lona go lwantsha le go lwana ditshwanelo tse batho ba tshelang ka mogare wa HIV. You continue to sustain what is needed in marshalling mindset change in the manner we define issues and challenges of our lives. Gompieno ha re tsamaya re ya diphuthegong ko mahatsheng a se le ra go kopana le ba bangwe bana ba ntse ba re gogela ka ha thoko ba re lo irile jang se re se ba bolelelang yala ke gore goromente ga e kgagapelela ba ipolelela gore ke ene hela nang le botlhale jwa ga Solomon o etse tlhoko gore re ba ntsi rotlhe re na le dikitso tse re nang le tsone. Puso e lebogetswe go ha batho ba ba tshelang ka mogare ditamelo tse di ba thusang go tshela botshelo jo bo nang le boleng. Ke tswa ko districting ya Mahalapa mme our district is the one that is really leading mme ka lebaka la gore re teng we want to bring that the leadership go teng re batla o leader ka a better leading not gore re lead go te district ya lona ke yone e leng higher on HIV and AIDS ya ke la bona re batla gore re reduce go se ga nna ka mme go supa gone gore re mo leeto le di siameng ba gaetso gore e re go 2030 and beyond re go bona gore se ga jaja se re se fenya ka tselentseng jang molaetsa o matute a molaetsa o tona re tla sala ra tsuntsunyetsa mo lehatsheng la Botswana le mo kgaolwanang ya rona ya Tlokweng. Lehatshe la Botswana le gatetse pele mo go ntsheng kalahi e itsang gore mogare o tswe mo mmangwaneng go ya kwa ngwaneng. Hitile seelo se se beilweng ke lekgotla la ditšhaba sa 95-95-95. Ke o lebogile Radipotsane, Botswana Television, Tlokweng. Re boitumelo sekoba wa party ya Botswana Congress ke ne mokhanselara yo mošwa wa kgaolana ya mogapi kwa Tswapo North a sena go tlhophiwa ke batho ba le 470. Palo ya batho botlhe ba ba tlhophileng mo ditlhophong tsa kgaolana eo ya mogapi ke 120. Mammusi Siska wa bega.
kgaolwana ya bokhanselara mogapi ya bo ena le matlhophelo a le 4 a akaretsa a ko sekoleng se se botlana sa mogapi a neng a itemogela tshologelo e ntsi ya batlhophi ya bobedi ya nna ya kwa Richmark go go neng ga se ka ga ipona tsa ope mo diphathing tse nne tse di neng di lwela kgaolwana eo phathi ya Botswana Congress ke yone e di gogang kwa pele e fenya phathi ya BDP, BPF le UDC. Ke a go buella motho wa mogapi ko counseling go na le dio tse dintsi tse di saletseng ko morago mo tse re di tlhoka mo motseng jaaka ditamelo tsa botsogo re na le kago e hale ba e bitsa ka sekgwa ba re ke clinic without maternity rona ko Botswana Congress Party re dumela gore gore la hatsele thabologo ke gore mongwe a lona ba tshela ate a tsogile sentle. Thulaganyo e neng e dirilwe ya go tsamaisa ditlhopho e berekile ka natla. Ke supile hanne re itouditse re ipakantse yana se se re hile se ne re se bata tiro re na e tsamaile sente ka gore ga ra nna le makgwera a gore go nne le bo go ka boelela go bala kana ga nna le diphoso tse di supang gore thopo ga ya tsamaya sente tota ke kgotswagetse ka ya tsamaileng ka teng. Ba ba fentsweng ba amogetse maduo mme ba eleletsa mofenyi Katlego mo boikarabelong jo bosha jo gagwe. Dumela gore rote le diphathi tse nne re ne re na le maikelo a tshwanang a go eletsa go direla mogapi bokamoso mme ene o hentseng yo ke dumela ka bonna gore nna ke a go ema nokeng ka go bane go bohelong re tla direla motse wa mogapi soloela ke gona gore kana motseko wa rona rothe mokhanselara ya winneng soloela ne le gore ha ile re go winna nna a nsupporta go winnene ke ya go mo supporta gore go bohelong ba letsatsi motse o tsamele go pele ka re sepe se sa nna sente mo motseng se ra marothe. Phenyo e ya BCP e okeditse makhanselara a mabedi a tseneng ka nako ya ditlhopho tsa setšhaba go nna mararo. Phathi ya UDC yone e na ya iponela makhanselara a le 5 e latelwa ke BPF ka le 4 fa dikgaolwana tse pedi di ne tsa kgaoganwa ke phathi ya BDP le ntlhopheng yo neng a ikemetse. Moeteledipele wa botlhophisi kwa kgaolong ya Gamalete Dr. Patrick Ramocha o boletse fa mofenyi wa kgaolong ya bokhanselara ya Lobatse Farms e le re lesedi tshotlego wa phathi ya Umbrella for Democratic Change UDC ka tlhopho ka batlhophi tota ba le 10 a hera bobedi go latela Mme Catherine Biru wa Botswana Patriotic Front ka palo ya 48 fa Rre Kobamelo Thelo wa Botswana Congress Party ene a tlhophilwe ke ba le 45 Mme Sherin Phando wa Botswana Democratic Party ene a tlhophilwe ke batho ba le 36 se se raya gore ka tshoboko ke batlhophi ba le 213 ba ba tlhophileng mo palong yotlhe ya 332 ya ba ikwadisitseng go tlhopha mo kgaolong eo dipampiri tsa tlhopho di ne di sa amogelesega. Tla ke simolola ka go leboga UDC ke mokgatlho o motona o e leng gore o nthutleditse gore le nna ke bokele se ke le tsone gampieno ke re ke lebogele Mr. Abraham Dilo as our coordinator ke lebogele botlhe hela ba baneng ba tseneletse mokgatlho ba tseneletse tsamaiso e gore thulaganyo yotlhe helentse yana ke re ke a lo leboga ma UDC a mantle. Thank you very much le batho ba me. Thank you. O lebile kgang tsa Botswana Television ra tswelela tona wa dipalamo le dikago Reno a sala kae a re tiriso ya di-drones e botlhokwa thata ka e thusa mo ditogamanong le maharatlhatlha dikago le go tlhodumela gore dikago di tsamaya jang ka go dikapa ditshwantsho go tswa mo lefaufaung. O na bua se kwa moletlong wa kaloso ya dialogane tsa go tsamaisa di-drone tsa Drones for Africa a supa fa maranyane a ka tokafatsa lenaneo la setšhaba la dikago a re utlepego kampo ke leboge. Tiriso ya difofane tsa di-drones go subagetse fa e le botlhokwa mo go tlhabololeng maranyane a dirisiwang mo mohameng wa dikago le ditsela. Mo mohameng wa temothuo sefofane sa di-drones ke nngwe ya karolo ya konokono ka e thusa go tlhodumela ka fa dijalo le diruiwang di golang ka teng. The potential of drone technology in our sector is nothing short of revolutionary. These are not merely machines, but sophisticated instruments of national transformation.
tiriso ya difofane tsa di-drones go tsupagetse fa e le botlhokwa mo go tlhabololeng ditirelo ka go farologana. Drones di dirisiwa go rarabolola le go tokafatsa maduo a ditirelo. Conduct precise topographical mapping, assess terrain challenges, and plan infrastructure with a level of accuracy. Tiriso ya difofane tsa di-drones go tsupagetse fa e le botlhokwa mo go tlhabololeng ditirelo ka go farologana. To our young professionals, graduates and entrepreneurs, your role is pivotal. You are not just... Ke gakolola banana gore ba lemoge fa ba le botlhokwa mo tsamaisong ya go dirisa maranyane. The fourth industrial revolution or the key attributes towards driving the digital economy. We need the government to adopt forward-thinking policies that will propel this industry in new heights. We need businesses to invest in innovation, to open doors for these graduates and to put drones to work in ways we never even thought possible. And we need you, our graduates, to carry this legacy forward with pride, passion, and determination. Kampane ya Drones for Africa e kupile puso go patakanela ditirelo le yone e le tsela nngwe ya go thusa go godisa mohama wa tiriso ya difofane tsa di-drones go tlisa tlharabololo ka tiriso ya maranyane a mašwa. Mpho ke leboge Botswana Television Gaborone. Mokgatlho wa Tshiamiso Trust wa Afrika Borwa wa tlhalosa fa o simolotse go dira ditlhatlhobo tsa botsogo jwa batho ba ba kileng ba bereka kwa meepong ya Gauta merataro ya lefatshe leo. Mogolwane kwa mokgatlhong o mme Lusanda Jia a re maduo a ditlhatlhobo tseo a tla thusa gore ba itse gore ke bafe badiri ba pele ba maepo ba ba tshwanelwang ke go atsiwa le gore ba tshwanetse go duela bokae. Mme Jia o ne a tlhalosa dintlha tse mo botsolosong le kana digana Botswana Television ka la botlhano a re utlwe Tsholofelo Tombane. Tumalano eo e fa gare ga badiri ba pele ba meepo e merataro e akaretsa African Rainbow Minerals, Anglo-American SA, Anglo Gold Ashanti, Goldfields, Harmony le Sibanye Stillwater ba ba nneng ba tsenwe ke malwetse a a farologaneng fa ba direla ko meepong. E tlhotlheleditswe gape go tlhamiwa ga lekgotla leo la Tshiamiso Trust le mo nakong eno le setseng letlole la yone le duetse badiri ba pele ba le 78. Mme fela ba tlhalosa fa ba netefatsa gore ba fefosa gore ba ba santseng ba salatse ko morago ka go neela dikatso ba kgone go duelwa ka go simolodisa go dira ditshekatsheko tsa botsogo tse di tseneletseng. The benefit medical examinations are what we're about. Ditlhatlhobo tsa bolwetse ke tsone tse re di simololang mo bekeng eno di botlhokwa thata mo thulaganyong ya rona. Ke tsa badiri ba ba santseng ba tshela ba ba neng ba bereka kwa moepong ba gone jaanong ba tshwanetseng go tlhatlhobiwa gore go nne le bosupi jwa gore makgwafo a bone a golafetse. To their lungs, as I said. Lekgotla leo la re babereki ba pele ba tshwanetse ba sala morago thulaganyo e e beilweng. We have accredited a Botswana medical service provider that re hirile company nngwe ya tsa botsogo ya mo Botswana gore tla go tlhatlhobela badiri ba pele ba meepo. Selo sa botlhokwa se batho ba ba dirang dikopo ba tshwanetseng go se tlhaloganya gone jaanong ke gore fa o sa dira kopo ya go bona thuso company eo ga e ka ke ya le thusa. O tshwanetse go tlhomamisa gore o tsenya kopo ya gago. Seo se tshwanetse go diragala kwa diofising tsa Employment Bureau Africa kwa Molepolole kana Phalape ke gone ko o yang teng pele. Phalape, that's where you go first. Tsamaiso e ke tsamaiso e tlhamaletseng ke le utlwile sentle gore ga gona ope ga se Tshiamiso Trust le bona ba teba ba e batle ba le mo tsamaisong e ba tisiwa ke government through Ministry of Labour and Home Affairs. Ka jalo Batswana ba ba itse gore batsadi ba bona ba le ba kwadile le batsadi ba bona ba iketswa di-appointment ba ba support ba ba tsisa ka gore ba tla le lediwa. Ke batla go gatella thata ke re ba tla le lediwa go tla buiwa le bone. Lekgotla la re badiri ba meepo eo ba pele ba santse ba ka tla go ikwadisetsa go ka bona dikatso ka letlole leo le tla bo le santse le mo tirisong go fitlhelela ka ngwaga wa 2031. Tsholofelo Tombale, Botswana Television, Gaborone. O itse se ba jaanong ke sa tsa metshameko ntse bogantse betlela o go emetse sentle.
ga ke go leboge wena go lebile sa mo ka motswanetsong ka mogala ka dikgang tsa metshameko ke bidiwang Tebogang Sebetlela. Setlhopha sa BDF 11 se sa tswa go fenya sa Chadibe ka dinno tse 3-1 mo motshamekong wa beke ya boferobedi wa Liga FNB Premiership kwa Lobatse. No ya setlhopha sa BDF ya ntla e tsene ka Ronald Setshego motshameko o tsamaile metsotso e le 11 fa Tshapang ke lebogile anuse ya bobedi metsotso e le 60 pele ga Norris Mwamba a konetela dinno tsa motshameko go netefatsa fa setlhopha sa BDF 11 se tsaya dintlha tsotlhe tse 3 fa sa Chadibe sa rabetswe ke Itumeleng Salani mo metsotsong ya tlaleletso ya motshameko re bone dintlha kgolo tsa motshameko o Pastor Chadibese, the number of Senuelo abatshala kgwele ba thula ka tlhogo a dira jalo ya ntlha ya BDF 11 tela jalo mo go Mwamba pero bone be gote onside abatshala motho. It's a simple tap in. Baromela kgwele bona kgwele abaya tlanya le tloa Norris Mwamba go tswa mo phosong e dirilwe ke le morago la setlhopha sa Chadibe santse go le thata go ka bona nno a ba go ga motho o mo shapile lerumo o tlile ka mosumo wa letloa le ke wa la ka thata o ne setlhong. Yeah, it's a concern that we are conceding, and the goals that we are conceding, you can see that it's a matter of concentration. So we have to work on this guy's concentration because maybe they are playing under pressure. That's why they are making mistakes that are costly. So we must go and work about the concentration so that we don't concede goal, because goals can take us out of the league. More than 3 goals. We are happy since there is a trainer. Yeah, the parents are you try to give the small boys so we are trying to introduce them match those small boys because Setlhopha sa Tlokweng United se pegile sa UB Hawks thupa e le nngwe go lefela mo motshamekong wa beke ya botlhano wa Liga National First Division South o neng o tshamekelwa kwa Tlokweng ka Matlhatso Katlego Kgakole. Ditlhopha ka bobedi di tsene mo karolong ya ntlha motshameko di lekelo tlhoko go sena sepe se se batlang go bula phatlhako morago mme seo sa dira gore motshameko o tlhoke tlhase ditlhopha di ya ko nakong ya go ikhutsa di ngangane ka lefela setlhopha. Mo karolong ya bobedi United ba tla ba utlwile ditaelo tsa ga mokatisi mothusi tlhowe sentle ba tlhasela Hawks kgaboeledi mme maiteko a bona ba ungwelwa ba bona nno ya ketapele ka Kgositsenele karolo eo e tsamaile metsotso e le 61. UB Hawks ba ne ba leka go boela mo motshamekong fela United ba tshwarelela fela jalo go fitlha motshameko fela ka e lengwe ya United go lefela la Hawks. It was a very high intensity. Ke ne ke sa solofela gore setlhopha sa UB Hawks se ka lwanto e neng se elwa moraga gore ke lebelele motshameko wa bone beke e fetileng mme ke itumelela gore re kgonne go fenya. From them. They really give me a lot of hard work. That's one of the games that you look at. O ke mongwe wa metshameko e re latlhegetseng mo go yone re dirile tsotlhe tse di tlhokegang mo motshamekong nka be re nusitse dinno di le dintsi mme fela basimane ba re teletswe. Fix that one out. We'll fix up the water and stuff. I was having a very big kgwetlho e nngwe ne ke na le yone mo motshamekong o ke gore bontsi jwa batshameki ba me ba mo dikgobalong ke sone se no bona ke na le batshameki ba le bararo fela mo bankeng. Players on the bench. Mo metshamekong e mengwe ya liki eo e tshamekilweng ka Matlhatso Jwaneng Young Stars e kgaogane dintlha le notwane ba sena go tshameka malekano setlhopha. Police 11 le Dasatenqau le bone ba tshamekile maleka le fela setlhopha fa Sun Diamonds le Holy Ghost di kgaogane dintlha ka malekano setlhopha. Kwa bokone mme re lebile metshameko ya Matlhatso BR Highlanders se tswapeditse Real Brothers ka nno tse pedi go lefela fa Calendar Stars le 11 Angels di kgaogane dintlha ka maleka le fela setlhopha
setlhopha mo ntweng ya toropo ya Francistown. Motlakase FC e buile ka dintlha tsotlhe tse tharo kwa Kasane ba sena go latswa Mbalakalungu ka tse 2-1 fa Makongolopeswa le Peacemakers di ngangane ka malekano e lengwe setlhopha. Sankoyo Bushbucks e fentse tsa botlhe FC ka nno tse 2-1 fa Santa Green e garetse metshameko eo ya bokone ka phenyo ya dinno tse 3-1 kgatlhanong le Tshikinyega Tigers. Katlego Kgakole, PTV Sport, Gaborone. Faretla kwa bokhutlong Carol David wa bontleng BTTA project le Gabriela Tsiaka wa maikano JSS ke bone ba kgonneng go iponela phatla mo setlhopheng sa setšhaba sa motshameko wa table tennis mo letlhakoreng la basetsana ba ba dingwaga tse di kwa tlase ga lesome le bofera bongwe mo kgaisanong e neng e tshegeditswe ke lekgotla la Botswana Table Tennis Association ya go tlhopha batshameki ba setlhopha sa setšhaba se se tla emelang lefatshe la Botswana kwa kgaisanong e tlang ya borwa jwa Afrika e tla tshwarelwang kwa Namibia mo ngwageng o tlang. Batshameki ba le 24 ba ne ba tsere karolo mo kgaisanong e go tlaleletsa re neilwe lekoro le boitlhamonkele ba e leng bone ba di gogang kwa pele mo matlhakoreng a basimane le basetsana monogae. Morago ga ditikologo tse tharo, David o ne a nna mofenyi a sena go fenya motshameko ya gagwe mo tikologong ya balebane ba bofelo ka go kokoanya dintlha tse tharo ka diphenyo tsa 3-2, 3-2 le 3-0. Tsiaka o ne a tsaya maemo a bobedi go iponela phatla mo setlhopheng sa setšhaba ka go kokoanya dintlha tse 5 morago ga go fenya metshameko e mebedi le tatlhegelo e le nngwe. Fa Tshegofatso buisanang le Asante Motsamai ba iponetse maemo a boraro le a bone ka tatela eo. Mo letlhakoreng la basimane morago ga tikologo tse 4, Thato Kgongwana, Lefa Tsiaka le go Faonetsaka ba ne ba kokoanya dintlha tse 3 mongwe le mongwe wa bone felela ba tsaya maemo a ntlha le a bobedi ka tiebreaker. Re simolotse selection ya rona ka December yana ya ka ke se ke tlhalosera go computer ka May ya re batla go nna le nako between now and May gore le ke go prepare bana ba rona because re itemogetse gore bana ba rona ba ko tasenyana ka gore ke gone ba simololang table tennis ebila ga ba tsenela di-international games di le kalokalo di-international games tsa bone di potlana jaanong re batla gore re nne le nako e ntsi ya gore re bereke mo go bone. Ha o ka lebelela re bereka bana ba sekwele ba ile gore bangwe ba dira standard 7 6 mafomo 1 mafomo 2 ya re batla gore re kgone gore re nne le yone nako e ntsi ya gore re lebelele calendar ya bona gore mme gone re ka kgona go ba dirisa haleha gore nako ya rona e nne ntsi. Se BNC gampieno se dirile gore se tse re hile madi a kana ka 250,000 gore re kgone go prepare bone bana bao ya ra go taka lenaneo le go le ka re thusa gore re tseye bana ba le re ba accelerate re ba be mo seemong se gore ba ka compete. Ha o ka lebella gona ampiona re tsena le maikelo a gore gongwe re January a simologa re tseye bana ba rona re ba ise ko Stake Academy ko India re go ba accelerate gongwe ka re ba tswa ko ba ithutile dilo tse 2 tse 3 ra kgona go nna mo seemong sa gore re ka compete. Lekgotla le tla garela ngwaga ka go tshegetsa dikgaisano tsa Commonwealth Under 13, Regional Under 15 le ya ngwaga le ngwaga ya Phoenix Assurance Botswana International Open. O tshwanetse go duela fela ka tseleng tseng jalo dikgang tsa rona tsa metshameko nna le wena re tla ba re kopana gape ke di go fa jalo ka teme ya sekgowa fela pele re kgaogana tla busetse ka go kgaitsedi yake o lebile go gakolla tseneng di ga kwa pele. Mothusa Tautona Renda Bagaola Thare molaetsa wa monongwaga wa segopotso sa HIV AIDS o tsamaelana lenaneo la puso la ditlhabololo tse di tlotlomatsang ditshwanelo tsa batho. Re boitumeletse ko ba phathi ya DCP ke ene mokhanselara wa kgaolwana ya Mogapi kwa Tswapo North fa re lesedi sotlego wa phathi ya Umbrella for Democratic Change a gapile kgaolwana ya Lobatse Farms kwa kgaolong ya Gamalete go ditlhophong tsa khansele tse di neng di tshwere maabane. Mo go tsa metshameko setlhopha sa BDF 11 se fentse sa Chadibe ka dino tse 3-1 mo motshameko wa League FNB Premiership. Nako ya bosipa o e tshwanere go tshwaretse hele lekalo ba tepolo a piba latela ka seemo sa bosa se ka ba suta ke a boa ka puisano e latelang.
Dumelang bagaetsho nka mogela ka seemo sa loapi se seriwa ke nna Mpho Ishadara. Go tletse go bonala maru mafelong ka bontsi a lefatshe leno. Go ikutlwetsa go le mogote ko dikgaolo tse di ko bokone jwa lefatshe leno. Fa mo dikgaolo tse di mo borwa gone go le mogote thata go kwa mogote o feteletseng. Mme ebile re gatisitse mogote o ko godimo wa 30 le fera bongwe ko Veda. Mme fa re lebela swantse sa loapi sa nako ya gompieno sone se supa fa go bonala maru ko dikgaolo tsa Nghabe, Chobe go tsena ka borwa botlhaba kgatleng le Kweneng. Fa mo dikgaolong tse dingwe ka bontsi gone go santse go apogile. Mo tsatsi la ka mosegone se re be go thibile ka bontlha bongwe go dikgaolo tsa Nghabe le Chobe. Fa mo dikgaolong tse dingwe ka bontsi gone se gore go phakela go apogile. Mme re mo tsamaya letsatsi go thibi ka bontlha bongwe. Ka kgonagalo ya pula ya diphefo le dikgadi mo mafelong mangwe a kgaolo ya gantsi. Re soletse le diphefo tse di mašatla mo mafelong ka bontsi a lefatshe leno. Ka jalo setšhaba se rotloediwa go ipabala mo diphefong tseo. Mo maphakeleng gone go ta ikutlwetsa go le bothito ko kgaolong ya Kgalagadi ka selekano sa 12 ko Veda go kwa 11 ko Tshwane Tsabo le Middle Beach. Dikgaolo tse dingwe ka bontsi gone se se rutloetsa go le mogote mo maphakeleng wa magareng ga 20 ko Good Hope le Francistown go kwa 20 le Motsoko gantsi le toropokgolo Gaborone. Mo tshokolong gone se se rutloetsa go le mogote thata lefatshe leno ka bophara. Mogote wa magareng ga 36 ko Veda le Good Hope go kwa 30 ko Tsabong Maung le mo toropokgolo Gaborone. Jaaka re soletse mogote o ko godimo jaana setšhaba se rotloediwa go ipabala mo mogoteng o. Mme fa re lebela toropo tse di mo borwa jwa Aforika ka tsatsi la kamoso re swetse re be go thibile ka kgonagalo ya pula ko Cape Town. Fa ko Qebega gone swetse re be go thibile ka selekano sa mogote sa 25. Ko Appington le Maseri gone swetse re be go apogile ka selekano sa mogote sa 36 ko Appington. Fa ko Johannesburg le Manzini gone swetse re be go thibile ka bontlha bongwe ka selekano sa mogote sa 20 bongwe. Ko Antananarivo gone swetse kgonagalo ya pula ya diphefo le dikgadimo ka selekano sa mogote sa 23. Fa ko Veira, Harare le Lusaka gone swetse re be go apogile ka selekano sa mogote sa 30 ko Lusaka. Ko Windhoek gone swetse re be go thibile ka bontlha bongwe ka selekano sa mogote sa 35. Re ntse re tsweletse ka ditoropo tse di mo borwa jwa Aforika re swetse kgonagalo ya pula ya diphefo le dikgadimo ko Kinshasa le Luanda. Fa ko Dar es Salaam gone swetse re be go thibile ka bontlha bongwe ka kgonagalo ya pula. Fa ko Blantyre gone swetse re be go apogile ka selekano sa mogote sa 25. Wetse ne ke go tshwaretse go le kalo go tswa Tepolwapi a ene Boroko. So tla ke tse sebaka tse ke go amogela gape mo thulaganyong ya rona ya Botswana Tonight. Ra tswelela dipuisanyo tsa rona e tla re ngwaga o tlangwa 2025 ngwana mongwe le mongwe wa lefatshe la Australia wa dingwaga tse di ka tlase ga 16 kgotsa 16 a ba kganelwa semolao go dirisa maranyane a social media a tshwana le Snapchat, Facebook, TikTok, Instagram, Reddit le X kgotsa Twitter. Se se tla morago gore palamente ya lefatshe leo e fetise molao go kganela bana mo maranyaneng a ka maikalelo a go ba sireletsa. Go ya ka molao o dikhamphani tse di tshwanetse tsa diragatsa diphetogo mo tsamaisong tsa tsone go kganela bana go tsena mo maranyaneng a mme ha di ka palelwa di lebagane ke dikwatlhao tsa madi a kana ka $32 million. Gompieno re kano ka gore a go thibela bana go tsena mo maranyaneng go ka sireletsa jang bana le gone gore ke diphetogo di fetse di ka dirwang ka boranyane go netefatsa tshireletso ya bone. Re bua hano le mme Senelo Modise modiredi wa molao wa Book Binders Business Law a itebagantse le kana la maranyane la tshireletsego ya dikitso kgotsa technology, cyber and data protection. Mai so tla ke se sebaka se ke go dumedise ke go amogela mo Botswana Television. Ke a leboga rre ke dumedisa wena le Batswana ko gae. Alright, go re simolla hela puiseng ya rona ke go tlhaloganya gore a mme yone tiriso ya maranyane re itebagantse in Botswana context gore a mme bana ba teng mo maranyane ra ba bona. Bana ba teng mo maranyaneng mo Botswana le lehatshe ka bophara.